Kot kas-kasik aramasemen mekak may tongi Mour. Pukut men tatok. Kot men wia meokot apa isukak wia meokot lekin kecailar mas pergi kara pene kosanedi te kapakatak kecailar mas. Minggu siya God will not do anything without human. Erjangkak wewe pergi akaipak kosai naramas sikin rong re kosaya. Akcai isukak yang Mour ke Mour sarawi. Pagkacail metban. Pukut me sarawi akut kubur ke kecailan yang Mour ke Mour sarawi. Ay minggu siya maing makomiyaman makiniyang kosiya kosay potet tiangan kisangan mata-matawat ay mang komiyang puligidi pagi kak kosiya yang tarawat makomiyaman maan kisangan mata-matawan akom sudah kamelele pulan sabol men kot siya raso pagi mikin kosiya makicailar mas kak punggila chay wiu yang mau sudah karapen pulan Christ. Kot mangi macaw yu yang mau kan opuk saro katete na naisi yang mesamin. Nalo kaya wayo katete me acaw yang mau tuwa ca mendere muslangin kot. Asong ta magcama tawa magcakak pasan tapawa. Song ta magcama tawa magcabangkak lagi. Ewong likin pulan Jesus. Wiyu yang mau isu ko siya meswit. Apu yang mau isu kak Mour kesala. Persekin sarawi mau. Apa isu dicar pun Mour kesala. Kalau paku akcakak Mour ke Mour sarawi, amen. Kecakak. Niyan siya magcapan pelatamu itong Christ at Mour. Pegintan Christ kamu kalik catar. Intran Christ wek cator wialar seriang kot. Unan bukan melkakakan na buki isak tuwa usakil. Intuan te bica wiya kalaba kabot. Jad mo narma sa mene pangkak Mour ke Mour makalagal. Sangat seniya tapang kolokol. Kusinatan kot te masanan kot. Sama-saman me masanan kot wiya ramas la ye Jesus. Niyan siya maramas man mo itong Christ ya Mour. Kan kier Mour sarawi Mour makalagal karata tanana kanaya Mour wats peki kot me malbikta o ima katkiyon kta Mour wats kalangan ng Kauno istu wewe kitama komi mimilala nan rampukat abmen watong kitsa nan pukan oseya riyaw masani me kot masani amwaun kapal eban wiyakila wani mun kaparapur adaka kelang kapal koris me emenemen kita koturunan Mourwut ni ada sidepan puyak sang ada iwang Kauno kot pan kasalayong sa song laut kaparapur wut me peini masani nan fuganibru wano isak tuwaw. Tena kabarabarbot mami mirecha tuwa sa pepongeo. Makilak taklang nan chen bese sarawi. Yodra kaklang me pepong wawaki angke. Niya siya magtsakak sela pon. Siya dalbilbil. Ma. Kung kita pumpi ay kamele mo kumpangkak wawaki tame ipat patawan. Angka ni asya magkakinangketinan. Angketi, warokin chang te potokin koti changala. Kasiniyang panipir ilok pan kamakamagit. Apa sukak maita. Riatra kaparapura kasampal patene tuwetre angkayo. Te peipongayo melek taklanan chen personal. Rekalangan ng Kauno. Pwede ranwat ang sumawag sa simen pureng watong kita. Pureng kataman kiyong kita mekut sudah kak tatok ni sampa likin kita laramas
Kuut kak ta tong ki song koros. Apji kara pene kapagata komyongai. Wen ta token kita. Area kasam palong kita. Kecang kak wewe ki is kita. Mo silangan Kauno. Ibang watung to wasaan. Kawit. May Kauno bata. Pagkacang kak keupene. Puen sa wasi kita. Pagkacang kak wewe ki melel me. Sarawu mau. Sarawi mau. Ap san sarawi. Ap soja me Mour ke Mour sarawi. Haleluya. Iko siya. Esutitar. Sudah ke Mour kecala. Persekin sarawi ap soja me Mour ke Mour sarawi. Akom bangka kala pakyamu manekak me Mour ke Mour sarawi. Imi patuan kawan. Yang semua kamuitong Christ luka yang Christ o Mour. Kan kir Mour sarawi. Kolula wulya kabala. Baptize la. Kama Mour ke Mour sarawi. Karetama. Kamu yaman mamuitong Christ o Mour. Apu ya popo utsaikin sa kasarawi la. Muslangan kut. Amen. Pangan kan kami. Kami yan isanogi. Kami yan kak. Pungla mo silangan kut. Makomu yaman, makababaw der, apsaik mo itong Christ o Mour. Amen pagi pangankin kami. Kami yan, aleta Christ. O kami yan kak may Mour ke Mour sarawi. Pwede kitalap kasambal kita kababawt, apresto mo itong Christ aral Mour. Ay pantayang uk may ikian may akoros. Kayo kanane. Mo itong Christ o Mour. Pengenan kuat membahan ki yung kita kasali yung kita asasi utarakan. Membahan kara yung kita kolula wala kapala o kita baptize la. Usang trikan ngayon saraw pahan kasali yung kita. Song tangan magtanaan. Erwasang kawit, mimin watong kita eban rey. Weki ekasampal wasat sangkak memor ki. Kecangkak cek ya Kupwuren ko tong atamaw. Mabantap sang nan iralaw tisek. Rejik ew kola. Mamiye samumpuk sarawi. Kumkak pilwatak masota kumkak kalaleti. Ibru iralaw tisek. Rejik ew kola. Memasani kusunatan men susoko. Soto wiya men kasansal unsak o patapatrew. Entame utan melet. Uya kamamumta so tete eu en kamaukan me pan koto. Songan merang koto kin pureng wiyawi ansu koros nan sumpar koros. Eri yatuan kosenato ya kaun sakala mauren iraikan makin kautok yung coach. Maaramasakan makin kautok yung coach utan makalakalar sang nan paraikan. Resular pan pem katoto pentip. O merongan mas koros pan katokotokoti. Apso. Po merong ko kin katakataman kiyong aramasakan tiparaikan nan par koros. Po insan ko wol te coach soto man pan kak. Kamakalesang di panaramasakan. Iratik limaw emasani ime karet ani kraise pan ketong sampa emasani yung coach. Kung soto kachin kuburki mayroong uksakisen man. Po paluwarew makum kachin Kauno batangya. Wano emasani kung soto kubur parenki kisakisen man makin pontresis la pompe sarawiyo. Tem mayroong entong. Ngay yari patuwan. Eri. Ngay yari patuwan. Yet ngay main coach. Ipatuton kapayata kupromian. Tuan main ting tier nan pukan kosenato tuan ngay. Narajujuk walo wamasani kayo wamasani komsoto kubur kita kubur paran ke mayroong uksaksen man. Tekisakisen man may sisla pompe sarawi o merong entong.
eri masani met pilmentama meirong pukat koros ken wiyawi nintuan koseneto tuwa masani yap masani yet ngai mainkot ipacheton kabayata kupuromien koter katin kasorela meirong mereng koros o katin kosanedier pa meirong en Christ en Willianti pa Jesus Christ a katin kapayatar kupuren kot Kajal karusia makalakalar sang tipatay kan pueki meirong en kalepe me katin wiyata pan mepak pueki kachail. Hallelujah. Iko siya wasat sansal mangain sarawi mon ngain sarawi e pan ketto atapta ko siya narachituke kuutituan kosanti kan wiyapen kautek mekin kapurpuriyang o katete wasaume meirong puko mepita inchan man te meirong en chomkan mekin wiyawi suruka kamakaleta tipachaikan mepkat karo se wiyata machen tame mau songkan me mau me kokoto aptulanan rejitikli mawo masani mon Christ e pan ketong sampa mon ngain sarawi e pan ketong sampa weweki mon paulan Christ e sai ketlanalang magitin ngain sarawi rer esrenok tuwetenan mayet na suwat Tsaka kelangan romawi son iralauti isak puno may tsaban sa pungala in tsaka tamas tsaka purur aputangkak payautot kepene na romawi son iralauti isak puno rechikichik isu masani intayang kumail ni melel may mawang kumail may pan kokola sang kumail may pan isote pan kola so sawaso yengen sarawi sote pan ketong kumail amai kola eri pan katarotong kumail kapangakot pain Jesus mamasani yung kachail tawarang kaunan tuwan tami watakataw may mawang railo pil mawang kachail pan katkatla Peki eban ketla o pakita rensama sun sawaso en ketto. Erik silent kakwewe me nantame cheptan watawato katete me wiapen kautan kantame wiyawi nan katete mering. Me pita inaulap merengo. Uya kamamota me so sansaleo. Me pita songkan makita kliklang ang siwat me wiyawi nintuan kupuran kot. Heripan kapuraya na rechitiklimawe masani mon Christ epan ketong sampa masani yung samo nesansal kumsular kupur paran ke mayroong en tromtek mayroong en kisakiskan te mayroong kan makin pontre isisla pompe sarawiyo. Akom katrin Kauno batangya panuwareo. Ime ko siyake me kot Shotapan wiya me kot likin kachaylamas. God will not do anything without human. Wasate sansal po en katete yung chame ngayon sarawi kat lumatay wasakoros ansutrekis ten sampa ibanta nganan kot kat wasakoros ni sampa nalang pa sampa ansutrekis mimi lumatay o awyawi ansuta memen kchay kak moita tapalung waratay puenta tongki pun sampawit. Hallelujah. Emasani tenamon ngayon sarawi mon Christ sepan ketto emasani yung kotsam kumsula kubur paran ke mayroong kan makin isisla pombe sarawiyo
te meirongin trom te meirongin ksakis-kante. Nya sio magtakusi ya meirong mama sani kautak. Meirong o kautak rayute. Songon-songon wiepen kautang kan iminta ma kautak mau. Apa sai kitar. Pertama kecana magtakak maitong Christ. Lukayang Christ and katlong ng samaw. Isongan kautak mesama kun raparapaki. Me peni masani, me pen Jesus masani na son payo. Me kaitegen wasan kautak. Mintame. Kaitegen Jerusalem ta kaitegen ponanaw. Kaitegen wasan kautak ta wiyapen kautak. Makin kabaran Kupwuren samo. A pen Jesus masani maansuwo pangkoto leler. Me chon kautang kan makin kakabaran samo irakan me kautang gengen o melen. Ansyo magcakak maitong Christ at amuro chaptay tawan nganen coach. Nganen coach, yay masanen coach. Nganen coach mimrecha, ekin kasala yung song kan nintuan Kupwuren Kauno. Eri song tuto magcana nagcangkak koso-koso iya. Pwede tauti sang wasaw. Masani mentama mayroong pukat kan uyuyawi. Apo masani yet ngay maing. Kung katinda taong kaniya. Memen mekak koso iya yet ngay maing. Niyansu koros magcakak rong tetrek nan pukan rom iralaw te isak. Rejik wano ko te maisraban sa pungala. Ema masani ismakak ko talan nalang penwati to Christ. Pagsalang kamelele. Pilmasani ismakak ko tilanan wasan memelarakan penwata to Christ. Pagsalang kamelele. Haptula masanan ko mimini yawaman. Masanan ko miminan mungyo. Riyansyo makakusiya yet ngay maing. Pwede ya katete mesotre yawasak sa ibang kakamali ya Christ. Tenaisme bangko tala nalang puanwati to. Teisme bangko tila pansampa puanwata to Christ. E masani me masinen coach mi milumatap tena niyawata. Riyansyo makasarapasang kusiya te luka yung Christ patuan te masani yet ngay maing. Kupromuyan puitarey. Pwede ikamela me sotra pake o amanaman kchal pakita pagchala na putiyang paunsampawat. Apuk saro katete me kot magajinitik chata. Nan melianin mas nan kabede na chanono. Kot me itik chata puenda tongkin kita. Chamaman me kot sura literacha Pilipil. Pilipilo awiyak kisakisi usang rang kotong komuyongay. Magchamplata Kupwuren coach. Tikchamplata me maurki peina takosanti. Hernan wasado ko siya. Minta masongan mayroong pukat wiwiyawi. Tisong-songan kautang kan me wiyawi. Haptula masani yet ngay maing. Kung katinda tong kaniya. Nintuan tamain cingtir. Tuan ko siya na to. Eri cakak kelang me coach men wiya song laut. Kupwuren coach. En wiyawi ni sampa. Ewi wiyawi. Aptana wewe ke mekicame anana maitong Kupwuren coach en paitana tamaw. Pwede kicamayan kapakapen samat mekatkat nalang. Kedakin persek kola sarawi. Ap miminta me sarawi mau apa sudah icar. Wiwi mau mau katek tatokin kamau kan tatokin merong kan mau. Apa sudah icar. Pwede mikosian tapiyo mata wiwi mau samin. Pwede atamu wiwi mau maktakak maur kila ta wiwi mau asota karapen Christ en ketto. O polan lobo. Emasani emawong kumay leipan ko kula sang kumay pipan kola pagitaren sa among ngayon sarawi.
Riaramasamen mekak lukayong nganen kot na ne Mour. Ye yang sumertakak kilamata Mour makalakala. Kita Mour ke Mour Sarawi. Pakot kuburki kita anan ke Mour Sarawi pa yi me Sarawi. Aramas ko siya. Kita isuka kaitong kot pakot me Sarawi. Akital metipan. Ay mi ko siya makomuyamen makiniyang sapul man kisongan mata-mata utuwa temet ay men patawan ang komu makom suto kamelele paulan Jesus. Kum saik lukayang Christ na ng Mour. Kum kakwiwiya puko tatokan nan momocho. Kum kakwan paron. Kum kak sumpatak te pukokan koros magtsakak ko siya nan pros. At makom suto lukayang Christ ang Mour. Kum saik kamel le Kauno. Kum saik me Mour ke Mour Sarawi. Yei karapen leplaut kajay wiya puko tatok te wiya tatong kanin tuwan Kupwuren Kauno nan momotso. Hapak chocho awatay ka samin. Pwegital me Mour ke Mour samin. Yei makareta Isaiah wano katete yung kita. Niyan siya may aklangatan nalang arit pesang. Kouti alo ko to ng Isaiah. O kot kalkalapak isimagtaypan katarala. Ren namarki upan katete yung namarki. Kupwuren sa amo. Isaiah ko siya. Me Mour samin. Kilinawaw samin. Pwemiminan po ganaramas me. Kilinaw samin. E kusukusiya kilinawaw o tamang cha kusukusiya ime autaw te atamong yung. Ay siya kusiya yet ngay maing. Kum kachin sa taong kanya. Kum kachin katarya la rin namarkiyo. Yayan siya wo me kusiya metnek. Tulong o aptupata. Molisyo. Sangpon pe Sarawiyo. O pirkito o kasayre ke kilinawan Isaiah. Magsaka kilang watak kasampal pen. Pukan Isaiah tamew yo kusukusiya songkan, somparakan makukuto Mour. Kusukusiya Kupwuren kotong kitay laramas. Nan sumpar nga termono putian Christ, Isaiah pil kusukusiya yer putian Jesus. Kusukusiya yer son tamew ya patpatangi. Her kasampalong kachangkak wewe ke kasampal pen Mourwit. Mekut wiya latalet niya tamong yung. Pwekinan wasan wato-wato katete yung tsak. Me emasani me kautang kan ta mayroong kan mekin pontre sisla pompe Sarawiyo. Te songan mayroongan tromtre kan mekin muyawi. Sutukak kaparen Kupwuren ka sama. Apto ito masani yet ngay maing. Memen mekak maitong ngan Sarawiyan ketlong na Mour. Memen mekak maitong nganan kotren tatong ki. Payimi ko siya. Persyagan kautak ama wap sirichar. Pakum kak kautak. Apsaik maitong Christ Mour. Pwede sa mimitanan. Irair en katan ki maskun. Pwede marain. Saik mi reta. Pwede Jesus me uya marain wit. Kot me uya marain wit. Masino me uya marain wit minanrong amang iso niyo. Kot ka dete yung kta. Riya kasampalong kta trangkak mata-matawag kasampal pen. Trek masinan koto itawan masinan koto. Kumter mata-matawa meniyan siya me kumpuko nan momotso. Me wan paron te songko at Kauno na lem te sumpatak. Sito libil kakataniki. E sirita. Lau kumo itong Christ Mour. Pweki, tsaka kailangan pukan lepin patakaw tapankan. Iralaut walu. Kumkak tarabuay rejigit kriyasak.
riau teri seklima koti. Ngan sarau masani me kecil ren samo. Mon kabik tan sampa. O ime uya chapin kabik. O imekin kaparani kotsam. Erma ngan sarau masani me imekin kaparani samo. Ibanin tayang komu me poson miane. Poson ya i repitin kot. Mekchana ne katkiyong te maitongan katlong na sa Mour. Pwede poson kalib bakin kaparan Kauno. Ye yansi mo traban tak kosa-kosain poson metuwa te Paul koso yanan karyang koront. Mi ay poson imilo kayaki. Riyansi koros pwede nganan kot bakin kiyong kita. Repit. Teteki. Tame. Masinen kot pa masani. Rinyata maito nganan kot na nata Mour. Ye me pan kamaraini kita. Kamaraini kin kita tama kita nane. Na sila kot. Kalangan ng Kauno. Pwede kisawal melimpa kong kita. Sawal makasandi kanong kita. Pwede kinain pampurlang pilip Rome isak. Rajik tuwaw isak. Masani. Tana poson kintap tanan mo yung child. O imak child pungkila. Poson kintap tanan mo yung child. O imak child kin pungkila. Watay katete kin kosang niya watay imak child kin Mour kila. Eripan ko siya may ira inline. Tama aute mong yung tra imak tra ko siya. Putama aute mong yung tra kosang ni tamak tra matamatawa. Mapini masani nan romo isa kriyaw-riyaw. Kasalan kawalian kita train matamataw kan kimasan ang coach. Riyang mo manikak. Matamataw masan ang coach may suto kasampalaki tawat patak masan ang coach. Uniyaso makamay itong Christ of Mour. Jesus masani may manaman koros kuyang Niyaso makamay itong Christ of Mour. Manamanan na lang sa ampabil mo yung kumiyar. Riyang mo ng pangkaklangata. Niyaso makapantrapta. Wiya. Tektrenta. Practical. Tama kung kamerale. Kumanana wiyang mayakot. Social bilipil. Kukusili. Kaya tamatak. Tesil bilipil tama miyariam. Toko wasamatak kukusiyan ng marang kaun Jesus. Kaus matako. Kupwuren koten paitana na sa Mour. Kot kupur kiksaan mimi pun sampa. O Mour ki autapen wing kot the kingdom of God upon this earth. Mawuwaki nan wing kot metemen o sabun masen sirukin songkay. Sabun me masen no utan bang paitar Kupwuren kotong komuyongay. Kiksaan Mour ki masen an kot pun sampawit. Kiksaan kakaan ki matamatawan ngay sarawi. Pwede matakakin damat kabanya mo na child aramastipan. Apkakaan ki pil matamatawan ngayon o kambakabay. Kot masanin ang Genesis kiksaan kapikata aramas rasong child. Richard kung ichar kita kailangan siya aramas metyo o kot magsakilang. Kailangan siya metyo ese makapagpagtang Kauno mo kan. So, sama-saman mencar niya siya magsamay itong Christ at sa Mour. Trepeliwa sa akin nataka tama-tamataw. Trangkakaan kita kitiyang elmeten. Lisarapen kaparaporte, lisarapen poson. Puen perela. Keciyok sinikan. Magin kosang ren trepel. Songan mo manarapkan megan katartong kita. Puen kawela at tama-tamataw. Imay ko siya last week. May iwasak siya na kalaweti mas na sa Mour at matamataw. Kalaweti.
Kater maito ngeusongan mata-matau en patlong o Kauno kata. Ap mata-matau koros makotonguk. Kanane ko si yayang. Tame Kupwuren coach. Intayang o mata-matau. En bitoy. O ko si yayang trepelis kawe. Mekomuya sabol man coach. Yei wasa kasampal pen kacangkak mamarais masanan coach. Pon masanan coach yei katlas en ngansawi. Magchana na kin pelian ki peiki yang munchijiyo. Pueter kalawik chati o kawik chala. Erkab ngaki coach. Mele sabol me masan. Pagchangkak mata-mata o ansuwat. Tamiminan. Imun par, sampung makaru siya kin kasampal ki. Jesus, niya siya may paanabutiyo. Joseph Kolaran kaunan mong kairo. Miyawasa, mesong kamoro kakabutiya. Kung yung ngay mauyak kau na panaman kay ruwat. Kalapak ko, ngay sarawik kalapak, mamiyawasa. Takum kasampal kitirano. Chisambari sa klimawotra makasampal remi. Asuran karos nasyon parewo kasampal. Pwede kasama Mour sarawi. Pwede Christ kat-katreta. Iparan ko sa ipan meron niya siya may pakairwat kotong. May paan kay pwede sa riman o paan kiyangate. Jesus. Mary sudak lang wiyap penaramas. Api siya may meron ko siya. Kupuramuyan po itare. Iko siya nan totoo kan kalangan ng kuwat magchamim lole. Esan sa long siya ng katetekap te Mour kapwat. Me kuwat kasalayong siya rensong naramas siyaman. Iyo bubuto rawiyat rin totoo kan Kauno. Uya papakot sampar ngatar. Kan pagpagaran Kauno ramen na yung kisari. Apalalan so weo. Me Kauno katarta cholang Gabriel. Ukusuya yung sakaraya. Niyan so me wiya kautak ta mayrong nan wasa sarawi yeo. Cholong o apmasani yung sakaraya. Ompot palisiyan tao na kitap chakaman kapan kiyong ateson. Sakarayap ko siya maing yamu mo siyang wotse kakpuyaw. Pwede ka ko siya memet naman daw me irasula kakpuyaw siya ng popot. Ay po solar pilwiyaya po. Solar sang wot kakpuyaw. Nan kisiri solar kakpuy taret. Tulong ap masani pwede kiyam suta kamelele. Kapan loteng la. Laulelan sume, dame korong-orong, panpaita. Kasampalong kita po isrumen katan kini Yesun papakot. Absurd kamelele. Masanan kot me masani, yet ngay maing, kung gajanda tong kaniya. Surdo kamelele, makalangan ng kot kakpaita retail, may kusyan in sabiyo. Mekut masani waun kapal eban wiyakila tawaniwan kaparapor. Kapal mabubutuan ki menan ki siri apa taulilar mo manara ese. Tame kejala ramaskin wiya. Taulilar pekia po sular wiya po. Mun sakarya panin day sulabil kakwentirena po. Hapkot masani pekia mstu kamelele. Yet me pang yawi. Traka kila Mourin Mary. Awe ke menangi siri sang ni ansume. Liemen te hole men pang winti pene.
Apunia so me quote masani yung kapan siyanta kapan ay kidup takaman kapan kiyang mara Jesus. Mary ap ko siya kupuramu yan po itaray. Traka kilang yeyi masanan mensangot. Me quote siya lidera sa Pilipin. Memen me kakmay to ang kauno ko siya yet ngay maing quote. Kom katin na taong kanya. Memen me kakko siya may wiyaramas te panaman. So pisang ay Mour maso may tong Christ ay Mour. Jesus masani imean mo kum kakuya papa ko tap. So sa kamera lo ya pen peptizing ko tutu pagka peptizer kating-ting ko tiyang rem po mo. Ay mi kalapak. Yawewan kating-ting. Kung kakpil kalapak ay mo manol may yang lopulaw a peptize la. May mimpalmao no may Jesus masani ran wetche. Kabanyang iya. Minan. Paradise. Kasambal po ulis do kakpurang pagkita po ang daudi sa ni lobo. Aptame sansal tuwan e katete yang ultrayo. May rame warong alikalukulok po. Puwi kaya ratipan. Aputso pa yung kauno. Upakirang kauno. En sawase. Ako mo yung ngay me uya me Mour. Kresu kameli tama buksaro katete me son kapuyak ti Jesus e terkotore. Puen peptais la. Ha Jesus masanik sa kapaya tamas tama kuburan coach. Yatuwe. Kung mete-mete kuburan coach an puita remi. Kung pekyong tama kuburan coach. Kung bubuit ki tama kuburan coach. Te miyam uyepe. Miyam kamele likin tama masanan coach. Masan wet sa panpurang pangan kitapagchani rong at Mour. Tama kasembal buksaro katete me masanan coach wet sa klase ni rongin. Yan ane check mas pain ngay. Puita mete-mete may puko Mour. Wamparo ne Mour. Sumbatak Mour. Sumkuwa liyanale Mour. So, kambakabay. Lau ko mo itong Christ. Ko siya sang nitawa sa mo yan. Me kumuyara mas tipanaman no lukay yung Christ. Ang katlong na ng Mour. Ayayan siya makapangklang. Huwag itaglawat piyawi. Ano Mour. Ar kalangan ng kauno. Pwede ang siya umauksit. Kalangan ng kauno. Pwede sabon malimpak. Minan wasang wataw do katete na registro kayo kuto ko sa kusiya. Songkan mawiyaw ng katete maring. Mawiyaw men katete pentame mawiyaw ng katete kap. Mawiyaw machen katete kap. Matre me akot me. Sirinok san salamaw. Erniya siya magsapan mo itong Christ sa Mour. Ang maray no tsepta si Rikta. Tsepta kilang wasasapan kakalaya po sa tertipa kadagal. Na silakot. Himinta kang bagabay. Umpor sa kin sa raw maw. Apot sa kak-safe kami. Umpuko maw. Apot sa kak-safe kami. Apchanane Christ siya manaman ang coach. Magchanane mo ito nga sa Mour. Kalangan ng coach. Ibanit it wasat. Uy mangchane ba nakapakap. Kung mamangi. Tama ko manane. Ay man kanewang ye. Pachang ye. Tasubi yung kauno. O kairala sabul machayil. Iubanan may sangmuts. Maramu me sarawi. Maramu me Mour. Maramu ye kami. Siwa ko lalap kapag marami. Pwede Mour kung makatskita. Pepul pawede kailail kung makatskita. Mour sarawi kung makatskita. At wiyamaw kung katete, mat wiyamaw samin. Suta may akot me sa kak. Kabarbarkit sang pinat kel te pinat kak.
Hapsekak kilang me song koros me sananin an Mourwit kong gat kitar. Ye me Jesus masanin nopu anakir. Song koros me kom wangi anana pen kicharamas. Jesus gat kitar. O kuburumu yung kitchen me morkim mo sarawi. Pagka komo kotaman me sarawi. Sisukak mo sarawi la sang ni at por sekin sarawi. Sisukak mo sarawi la sang ni pukokan me sekin tungalan ki pukokan papa kami. Ap sikakata mo sarawi la sang ni at pan maitong Christ. Maitong Christ Jesus encounter at mo ang katlong na at mo. When we allowed Kauno at sang kamo. Siwakot kalangan kiyong kong melalis kami. Umukha na nga ma, pwede yung mulimpa kong gits. Kapayata mong yung an korusya, siwakot lalap. Song kan korus meng sa, meping kong masani, wawun kapwa, lepang wiyala, waniwan koborobor. Seter sobe sang komu, seter uti sang komu, nanray renasyo kan masakusuya kapal. Absen ka koborobor ki maing kot lalap. Niat pandiki komu yo moitong komu at mo nintuwano masani nakumpan kaleti liyo nan sapchen puen sola kak pito yen sola wasa kak tangalay puen kak pragakto kusuya ipan purlang rena ipodo pusong koros mi yanane mire setir lot yang nan sapchen lot mawu wasayo mesulat kaporpor kak sumaw Sudah bil kabalakan me pan lot kotong kit mesula wasa sekak so belaya ap sekak lam rem kalep mesekak kusi ya yitu wasa mi pan por laya pai wasa me mau la pepul pawete kelal mau sotuk pan tirake lo Jesus ye kabakap ngayon saraw yang kak toke mong yung kan koros kalulan wiya pasan penat Mour Bacon kak puya kawit penats silokan Mourwit. Kalangan komo pwegis kami. Komo kotaman makailong kitip. Hap komo kotaman me pakong kitaramas. Memen makak kusiyayang komo. Memen makak wekatang komo me uyaramas tipanaman. Olu kayang komo yung katlong nanemo komo no kiyong kit nan kayong isone utuaw. Makumpan mak yung kitipatakan o kumpan uyuyata mapung kalangan kiyong kumulot melalis kami kuburo mo yan poitaret kuburo mo yan yawiren ay pininikan koros kuburo mo yan yawiren may pumpikan koros siwakot labalap kaping korosan ko yung kami pwegis kami sa mulimpak sa mulalapat wansu koros sa plano kis Kay tekin planen kawik sala, planen kabayata. Heman kit lot, rambut na silaput. Ipatang meman kit main sam ki yung kumuyat kaping. Kasaba kalangan korosen ko yung kumukalep. Numara mo yat kaong kalangan yiyasi kumukalep Jesus Christ. Amen. Amen. Kalangan ng kurusya, chanak prang chupan ni sautugat, klakono, o kauno ko ni yang kamui, kauno ko gatin kapayata mo Mour, kauno ko gatin kamaray ni kamu yung ay, pagsater tibagalakal na silakwat. Kauno ko gatin kasan sale sabol memasan, nan mong yung kan. Kalangan ng kurusya, o kasililiya main ko.